Mayam Krumzari, the English Impact News, Raj Nongthombam, Manung, Hutna, Harry, 360-degree analysis of news and events. Mayam Utaram Lokchering, Assisi, Megitarik, Ahumni, Megitarik, Ahumasi, Chahi Kudingi, World Press Day, Hadan Malimgi, Preski, Numit, Hadan Palan Tamari, Manipur the Su, I am the Chaunatragasu, Hogi Preski, fraternity, the community that Magmasi, celebrate not to Natragasu, observe Adum to Banning with them. Pondonari aduga ngasi no misi lak matam da press ke freedom bu celebrate toba madu amu evaluate to assess toba karai de leiri have check toba aduga media da chathak pa attack mayam asi su defend tawna hona ba loinana media na koi masagi independence ngak chana gun da kari kari to goto ge have na sing mayam ma ngasi si madu ningsing jabagi no mini adubu chahi si gi oina su chahi sei khuding gi hari ban no misi observe tawnu gi da makta thim mamam lai handak chahi gi oina media for democracy have ni aduga maruina Mikhalgi Matamasida, media na kari kari challenge mayamam thengnaba amadi media na koi shanti amadi ingtabu number honaba matamda kari kari role lobu yabagi habagi thimdani media for democracy, journalism and election in the times of disinformation, misleading over information mayam sige maraksida propaganda ni haina ri mayam sige maraksida journalism amadi election karam haina tawri bagi aduga media na Mikhalgi timing the karamna challenge mayam face the rehab na thimdi ori adu ngasi maksi yam nongai ba paw haiba tare koi Manipur leba media mayam nasu how kiban numit mari mangani si yam chauna coverage story ba chadongi hi lukhibagi thodo ha patar masida chathari ba search operation NDRF SDRF Manipur Fire Service amadi Indian Navy ki team na changzali ba du khunja mayam na mateng pangdana chathaki ba dum laba search operation asi chauna mai pak pangam khreng asi nungthin phawbada laikhidaba miyo sing hakchang loinamok phangbang am khrengara ama phangbang asi ani phangdana ahum maksi phangkibag loinana search operation se complete oigre atubu ngasi aroi banu mesida search operation asibu cover to basaluba media gi koi press ki fraternity da pawmi sing da pawlo ba changbada athing ba pirakhiba maruina koi Kamjong district ki DC na koi official instruction lai habagi wahogda koi DC kengu during lana pawmi sing Paulo Bachang Bayaro have any Maruina, Kogi, Hariba, Chadongi part one crab, Mapum Sida Tibu Humbasida, Pau missing life jacket, Upaga Narang, Changam Badunga City, Sangbayaro, Puntung Tinjan Kibanetubu, Matai de Nambayani, have another Matai de Lobiani, Maruina Chanhandrisi, Ipang Maya Duda, Kogi search operation of Matamda, Panglapum Matamda, Kogi Hachang, Panglapatam Harib, Hachangi, photo sing, another video sing Basi, social media, the white Jahli, Maramadana, Masito, then went to Chanhandam, have you walk delay, Adubangasi, Asi, Harib Media, Paumi, Mams, Sanghandra Matungangasi, World Press Day, freedom of speech, Hariba, freedom of press, exercise of one another, celebrate of 1 minute, media, my own Changan give a pressman, Yam Changan, the Wapam Lai, Masi Pen, the Fontopoena, Amju, Amadi, easy money Nasu, Masibu condemned thoroughly, Hariba, Masibu, Adabungasigi, no Missy, the Yanguia, but the Hariba search operation da, Pangapa, Koy Hachang Singadu. Photo oina natra video oina social media da wai chahli adu media na lek tor pune habne to media ki mission de madu lek ton badi lekhite press ki minute lek ton ki ba lekhite mase private individual sing na lek to holakpani madu yam choba example hai ngasi si media ki mi mayam cover to honge da targa su makoina waro dana mafam adu ki tholo ki ba targa su media house amani dadi masi I think me pidana ko ising me da phobana man ba yabagi mong da lekhiba madu da media me na pen da phondong lari at the same time head body sing du phangbaga madu gi Ising AI the number video or photograph mayam so Facebook ta social media why chari madu mayam do praise ki mi kam to yaw geta targa su karai degi why chari na have gi question am deleri question se ki paukom lengang na pim to DC kengu during la na su madu responsibly paukom pim to hariba ngasi World Press Day ga mari leina na Khana Nenubaki Thormsida Khana Nenubaki Linkston Liberty Basi joining us tonight on Manung Hutna, the Imphal Free Press Key editor Pradeep Phanjoubam Hamda Pradeep Phanjoubam, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Sanaleipak editor Hemantakumar Ningomba, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us senior journalist Mobi, Mobi, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan Basingasi World Press Freedom Day ning asi World Press Day haina celebrate tonare adu ngasi gi numit asimak da ko gi Manipur gi press community mi khara hari bangarang na handagi paun lauri bagangu singa si di changba yaro have ga thing ba pirakpa adubu hari ba makoina phonghani da ba video antri images me am do di already press ki ichel now sing na madu nam da ba taraga su already ngasi se adum social media da wai chare viral oi ra ba tare mar maduna so ai sida media da responsible fix to selpa media na lek uhan mani hangarang na hangi jadu ngasi origin kanano habagi wafam dum madi wahang jodum hangbi ari kari wafam thamini so matang sidai athing bathamok pagi matang sidai oja Pradeep dum hangjo si athing batham ba se khoi gi
norm aina crime cinema chang da bisi dum ma phun to go gen da evidence mang ki bo khor be la ga do ni na ba ada india gi da haina gi noida thoki ba crime to gan soina ri si ana loi chang la ga ta pai khotri yeng han ba gi ada gi mi khongul la ta la ba khor be ri da sum ba gi kitang buri lei ba precaution lo ri ya da ba chang la ga loi chang gan si da khoi gi evidence ma ko to ki no ha gi thigen da inquiry wal ba or ga di inquiry evidence ma gi ni ha bi ki bo lei ba da na administration की point of view देखी थी और मैं यंग पोयर कटी कैसे यहाँ का ना सोए भी नहीं तब कहीं press freedom है का कोई ना लोग ना मक्सू हेते access तो यहाँ पुंते हेदी freedom is defined by law है बुने law से define तो उधर कटी rule ने define तो उधर कटी freedom है ते anarchy नहीं तो कोई टाउनिंग मोन लोग ना मक टाउन दरा कटी press तो कहीं यार कोई right to freedom ले लोग टाउन दरा कटी pra anarchy तो कहीं है problem ले बा अरे जो कोई की सी balance ना कोई ना आपका ना press freedom है जी define तो कहाँ freedom है जी define तो कहाँ आपका ना मरुरो इसी balance काय फोनो कोई ना थमन तो पके है जी काय फोनो कोई ना encroach हो गया काय फोनो freedom से लेनी freedom जी है जला कहाँ से anarchy काय तो ये है बोसे अरे सी कहाँ आपका संग सभी मग हाई भी गन क्या नो किसी पुंचाई चाहे चलोगे ना पुंचाई चाहे है ना फोटो में चाहे है ना सी ने ना क्या freedom ला ट्रगना ना क्या है बसी सी define तो बड़ा थोक चाहे उसम press थोक पर ने press responsible ओए हर के सु ऐसा कि press तो लोग पोतरी थक थोक ले ना कोई information जो लोग ये होले ये उनका जब मरमोटा information सी काना वो information हो रही मरमोटा काना तो मिगोंडा मिपाइना हंगर ओबा द मिगोंडा तुकस हंगर ओबा पोसी हम थोड़ा कैसे नोइटे हाई पोसी ले बनी ना restriction do है कि administration की point of view दिशा तो गायरे reasonable restriction में भी हुआ unreasonable restriction हो रही है तो हम थोकते सब है ना कोई press ने ना कोई airport संग फोटो नमके है कैसे airport security गनो ले नम गनो है कैसे restriction ले हम थोकपदु अदुम observe तो हम थोकपसु हम जरूर ले बा अलमाई तो उस है चारोंगी rescue तो रिंगे सिदा rescue तो वही लोग पर सिदा number सिदा कई काय के गनो है भी जब चांद explanation दका ले है तो explanation पीर ओके तो साइन तो reasonable हो रहा है accept हो गया reasonable ना तरह के कोई कहते हुए तो मुक्ता संगन जी नो तो हम थोक press के जो हम थोपा कोई press की है कि basically कोई थोसी questioning the powers power ले कामू जिसे मैं ना है तो कहते power ऐसी powers ना ने कोई लेबाक से define तो रही powers करना power पे हम थोई करना करम powers से करम institution जब हम थोई का है कि definitions ना सी की थोड़ा कुछ power पे कामू थोड़ा बना यामने तो इसी all the time है तारा तो कौन सा कोई ना press की definition से दा press is supposed to be questioning the power है जे और सी पोस्ट तो का ना press की मतलब तो है भी पोस्ट लाग पा सी तो का question तो कौन सा है हज़ के तुम हदुम राजहाइर में ना थिंगे इसके दोई नो हंगबुदे में आया थिंगे ये ना थिंग मुझको याद है भी हम थोकते थिंगा का जो reasonable कोई reason तो भी हो असेंग बतासे ना reason ले रखे दिया कोई restrict हो गया we are responsible citizens है okay reasonable reason ना मरम मम भी है अपने मरम दी पीरी मरम जी social media दा करीदा थोड़ा इबा photo video से मसी पंखों तो थोलक पा उहनिंग दबा येंग बदन वाइट बा मयाम सु यावरे अदुगा यावरे बा लीक ओरे बा थोला इबा मयाम सी प्रेस की कांगू सिंगला लोइना नम खिबनीना मखोय दगी लीक ओरकपनी हाइबगी वाफम अमा पाउमी सिंग द फोंगोकपदी पाउमी सिंग सिदि यामना पेन दबा नवाइट बा फोंदो करे कोई यामना रेस्पोंसिबल ओबि सागे एथिक्स खाना थबक तोबा पाउमी आदने कोइना अदुम फोटो इमेजेस मयाम नत्र वीडियो मयाम दो लिक तोन गिबा लेति अदना कोइ जे इंडिविजुअल मयाम न सु पुनम द नमनरी अदुगा ngasi पाउमी सिंग याउद्र भाउदा पाउमी सिंग वाराउदना हरि वाराउसु वाराउरे अदुगा संगसु संगंद्रबनिना मफम दुदुगी लोय हलखर मतुंगदा ngasi hakchang sing phangi haiduna video mayam already ising ai da adusu torban da nataba ai da phangba ai da chingat pagi video mayam already thagale adu thagale video dodi kanana number no haibaduni adu lenga ki myoy kharana natraga rescue toriba kangu hadi search operation yaru kangu na number ga thagat poitar gadi nahangai lik ori tisu makhoina dum oiramba yai aduna ngasi gi argument haidar lenga ki makai gi administration gi makai gi paumi sing na lik tawi manabana manung da sanga number yaro habagi wafum lakpa nahangai no minini sidana aduma kaim hairam daba ngasi khangting thingjalpa sida ai kari haibani world press di oibagi thingzale lobi dori ojai man tat lakse akhoi DC akhoi kano se ki kamjong DC ki se magi se kitang maram sabadi wale mana akhoi piri ba magi argument se maram saba wale akhoi khangi paumi singna pausi singda su akhoi asibagi photo si uji hapa sana hidre mama me khumjalaga tangai phadaba isu oiba yaba pota de adam khara hapa yawi ko adu bokta kaya hapna hidre bani ji ado project yam kanna tawri siti social media sine social media asti loire si akhoi mi ga si akhoi jam jam mi ga si magi kano si ikai khumna ba si pura lekha ta na mangba yaba adu ma pot ka si hek comment ga si pangpin de piba
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕꯗꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯅꯦꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯍꯧ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯎꯔꯒ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯥꯏ ꯃꯈꯩ ꯈꯨꯝꯕꯤ ꯈꯣꯠꯄꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯁꯤꯌꯥꯔꯗꯨ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯁꯛꯄꯗꯤ ꯁꯥꯗꯣꯡꯅ ꯆꯥꯗꯣꯡꯗ ꯂꯨꯞꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇꯨ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯨꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯩ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯃꯃꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯦ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯞꯄꯝꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯔꯥꯖꯒꯤꯗꯕꯨ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯨꯗꯨꯡ ꯏꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯀꯥꯞꯄ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯛꯏꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯏꯗꯤ ꯏꯌꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯞꯄꯤꯡ ꯅꯝꯃꯝꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯅꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯦꯚꯤꯒꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯝꯃꯝꯒꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯅꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯌꯥꯔꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯕꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯥꯗꯣꯡꯗ ꯍꯤ ꯂꯨꯞꯇꯅ ꯃꯤ 3 ꯁꯤꯔꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛꯁꯦ ꯗꯤꯁꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯍꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯗꯕꯨ ꯃꯤ ꯇꯣꯡꯉ ꯆꯠꯍꯟꯕꯅꯣ ꯃꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯒꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤ 5 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤꯗꯨꯒ 9 ꯁꯨꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯍꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯂꯥꯏꯒꯗꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯊꯥꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯊꯤꯡꯗꯒꯦ ꯁꯤꯟꯗ ꯁꯤ ꯍꯤꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯔꯦꯁꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯀꯔꯤ ꯌꯦꯡꯗꯒꯦꯕ ꯃꯥ ꯂꯥꯏꯕꯜꯅꯤ ꯃꯥ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯨꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯌꯧꯍꯧꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗꯨꯗ ꯋꯥꯔꯧꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯐꯥꯎꯏ Okay. Only argument hojipagi oinadi argument natraga reason haiba taragadi social media da thadoriba images mayamsi media fraternity dagi khoi paumi sing na thadorokpani marmaduna paumi sing nakshan na changba yaro even life jacket dilamaga khoi board sida tonga pau namba loba changge torme hai paumi mayam adubu last moment ta changhan gi dabar khara mane yoroga changba yadre habadagi aduma halakpa mayam ninga sigi se han dagi already changkipa khara amadi phanam sang na moi live coverage tawni khangde pawdu phajana namhori mayam lebang na appreciate tawi makoina tawri bathabuk tu gidamuk adubu pawmi ayam mayam amadi madu changhan yohondana halan khibagi nungai tabu phangdu nei aduna ngasigi argument se da EGM amadi amju ani mangna su nungai tabu phangdu khibale re ai ojang movie lak chagi hanagi ex president EGM amoina su kari wa hum thamni sum makal gi thingba lakpa hoi thing ojang phanjau pradeep nahi bi khir maina thingba yadi habna te mai maram chab area dung thingga da bani adu su media na su adum pawmi sing na su welcome tawi adum mayam du isagi su oiba khoi guidelines loi lejari ojang kari wa hum thamni hoi press ki ethics haibam lai press ki ethics si mapung oina society si de kanaroi da manghan ge da pot lakpa kan da laktana bo khona ba de isana lepse ba athing ba du bo khone ethics na taraga adom da yam su cha le press ki chi maru oina indian constitution ki article 19 ki clause tu du yauri ba athing ba khara singai di yade ba du khar na tana thudom na athing ba de di lai teng khale adu government pai sing da mai matam gi kari ha tare khudong cha ba sa da yang ga singai to bo yani yaroi ga na khara semtok sin to bu dum yawe adu ma lak ko du aikoina matam gi to na government ga khoi khatna ba dum yawe maram jan na thingjel na adu ga particular incident hai tare go ji sa dong gi do haudo ram ni na sa dong gi da sai puthori do pradeep no bodi phajana thambi gre thingbagi maram ji reasonable restriction oi di ya do ada crime sin amada thingba du diam chumme maram di kana da evidence me mangan ba ya bani na aikoi angang sing chu ngalinge da di khangda na ahan ba thingna ba asi ba chang du pai da yengu ba ma sak khangna ba ai kar ka sa to yam torom ba adum hojukti madum ya du loin to khre adagi lai poti hojiki sadong gi si crime gi manung da chanjer ga su sidi madu de evidence ki adu ga da yam kana ka hena court darkar oi roi do ba maram di natural calamity am da sir ba polam oi ro bani na sigi posidi kitang atei crime ga kitang different way ana sidi da koina wobe ya ji media gi ethics da soiba area khara government na koina lana tawi hana thajaba amakak ubudam lo tawi maram di ekoi dige social media da thador hebegi akhalol lai do
ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯞꯄꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯗ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯁꯤꯟ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯕꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯨꯔꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯕꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯅꯦ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯊꯤꯛꯁꯀꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯞꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯅ ꯏꯊꯤꯛꯁꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯈꯜꯂꯨꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯃꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯗꯣ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯗꯨ ꯌꯥꯍꯟꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯎꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯐꯪꯒꯗꯒꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯪꯕꯗ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛꯀꯤ ꯁꯤꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯕꯁꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯃ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯆꯪꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯠꯅ ꯈꯠꯇꯣꯛꯄ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯃꯦꯟꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯝꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯝꯇ ꯇꯧꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗꯣ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤ ꯌꯥꯕꯣꯠꯅꯦꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯇꯧꯔꯝꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯗ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯋꯥꯇꯤꯄꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯏꯒꯗꯧꯕ ꯁꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯐꯣꯡꯅꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯕꯅꯤ나 ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯗꯕꯁꯨ ꯉꯝꯖꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯐꯝꯗꯨ ꯄꯥꯏꯔꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ DIPRꯗꯁꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ खितंग अकनबा पाउता खरदे पिहंजनी है अदुमाय थमजै ओके अदबु ngasi world press day ge numit oibani na ngasi gi numit sida koi akoina exercise tori ba freedom se celebrate to ba aduga akoina mu isani sabu evaluate assess to jaba numit suni akoina tori ba si chumna tori ba lal na tori ba haibagi every time akoina tori se loina chumgani habagi spiritual lebi ade aduna koi cross check to bu mathau da habne aduna ngasi gi haigadra hau khiba numit kharani sida chatong incident ngarang maru ena ngarang hakcha ama phangbagi pawsing ngasi ayam bani newspaper sing the headline oinai maram aduna so is responsibly masi headlines ka ba na paw hapo mayam oina ni haibani adubu ngasi si viral oibasida mu ai oza hemanta dalak serange ozagi newspaper dagi ni haiduna adu so mu masi mu troll tawna tuini masida ozana chu haibusi haibi khebda icham chamna paw phombi khara lore habni dubu ngasi gi paw gi headline sida hakchang phangel lorena emphasis pibasi ghari se numin marini mathau torgal erme karam makhal gi journalism no haina miyamna social media da question ga tawri ada idurdi oza hemanta gi gari bahum thamiri kanoni mayamna madugidu aishu thengnai hapet hoigi gari advertise tawu oina lowi pau sina carry tawrisi ani ni angang haigadra ngasai leihidaba mi dudi magi thawai du chatkre maga lunir mapot amadi hingaga lehori haibagi sentiment amaka carry tawu pami aina aduma maga lunir janma mana thawai ni khanja poto khoi khangi ni kanogi US ki marine na karma gari sige karma ka doge na ne atopa amana mu ngasai gi asiba haksang se hakchang sida mana gari ama sirgadi siriba gari ji ma metal ne ma metal detector torokanda krawai da lege se khangma ngambagi pot ma khak lei adugidu hafetang noise chingjan ma ngambra thireba kangudani ko so adugidu thadara thingja khorgi adu noise chingnabadu leibra krawai lege du noi khangma ngambra ha pot ma khatang ingit ama pibai wane ba indirect hint ne ma ne ba ade atopa amana mu aine pijarisina ngasagi अखोगी स्वाइदा फंगनी भाई तारे को लोकल मेल सिंग सीनरी बा घरी मयाम सिंग से होगी कनागी मागी सिंग संगदब बोरसो मोरसो इसिंग लेवल से स्टगी पुचाम भक्ति होगी मा से मागी कनो से लुप खगसु मादि ngamba yae leibi yae aduga pucham gi makhada ha ujiki luri sidi puchani ga mathak da makhada luri ne ba laikha ji muina haibada akhoi na yengkanda -6 degree Celsius ta lairi ne ing baida mathak to purga di ising gi volume si yam daga di on doi ne ba ising gi volume si kilometer 9 gi area ne sig areas
kilometer nipan gi area sida 6 degree khogi -6 degree celsius ta ingi mafam da gari je isam chamba gari haitare khoi misam na sirba gari jina kailong oru sumar satpanga moy adu oregadi sin mayam na hairiba ngasagi mana sani luraga suma sani lu bam da leiti hebadu ingit ama piri ne piri se maduda wahi wata walauba koloba ama tawbana mayam na lana longna badi makhal ama ne ba aduga gari advertise tormagadi gari do ai haramba yai ba gari do kesio ne haramba yai ba ai khot pande pausi da pande pandiduna gari advertise tawbane habdu lodu la le mina piningi message kari no habadu nainagabane nainadana yamna hongba chip boiba ngasai kaino mayama moina akhigi mada facebook ta pana ngangbodo tab nuaiteba aduga akoina gari si sirba gari si khangbiragadi akhigi kantongni akhigi tasi khagi gyan tarangmodamni gain haibi yaweba adu aina mai profile du yankana mai mayum du lekomna leinang na toroga jing kuptun saeba adu mai tawna migi kaino character assassinate tongnaba press ke assassinate tongnaba togono ba asopadi phajana ma mana khangba leragadi o karino smai pukhat pisi karino hairap yai akhoi aropam tanate loi leide maktani press ke telephone number yaw ni amataw yaw ni seida akhoi higai wa sadana sagat ngang ri si ai masi phajide al sabudi phajaba criticism ama pibu phai moina mayana pami badu asiba ahungi manungda ama phange adum happy aru dakthang chaw pot amna hapai dodi o pana pami si karino khoi wakhal ta da mi yawre kari legi hangba yai aduga piraga su masagi criticism masmaina pi mota sumaina tawna phabrana phajaba wahi wata sinaba yai haiba wan okay adubo koi media na freedom do exercise to targa freedom of speech and expression se exercise to targa su akoi da muk tarupa counter question sing su media na madu munna targa madugi explanation pi madu mani oja Hemantakumar se to birisi aduna akoi da su criticism mayam lakpa yai akoi da su madugi akoi su accept to matok tai habani do so asida akoi na freedom exercise to targa su freedom do akoi na lan exercise to wi adu natraga akoi pressure na chali natraga akoi se lay gre haibu na chingba bought and sold media ni bought and sold journalist ni haibu na chingba mayama Manipur dasu India gi ona si amkan channel li hai tar even prostitute haibu wahi si yam toina si nare even impact news ki Manung huna da prostitute in Manipur haibu se da khana view ga na topic suggest tor pa koi viewers po ya hai tar aduna Manipur gi media fraternity media organization amadi journalist sing na maru oina thengna ba kai tar khogi challenges natraga akoina exercise to ningthina tokjai hana khanba natra issues and challenges hai tare koi media fraternity thengna base koi Manipur gi oina particularly kari lai hana khabi ata idra yuja Pradeep lak chage si media manung gi khoi gi self criticism matang se sere khoi gi India gi oina Hindu nei hena hela tare Hindu sere moi ombudsman set up tokre moi independent masai ombudsman retired judge am taraga ombudsman taraga nudi khabar paraga mi am complaint lauraga aduga moi editorial kanase board se advice on tham gore moi deva kuire moi dei amani suzale adate isu wari mai di haide hainaraga ate dis maina formally thamdri adu akhoi gi media gi su yamtin soige da Manipur su thamji go aduga India gi to kan cobra process to operation 136 na he operation 136 sida moina advertisers haraga aduga right wing Hindu national group amagi paisa yam leiba group am saraga atal kai acharya atal lena pa mana in person to ga sajiki cobra post ki journalist chalaga khabar ma'am chatline ba hoi hainle re adu election si campaign to busida hoi pau khara hapningi hapasi noi advertisement hap tragasu agoi pa to ke paisa pige paisa su le ta ta su pa kro changwali hoi budget noi gi budget thakai du changwani mai to kan se loina mak ya bai mong chalamarmina chalamagan ani kano gi Bengal khabar ani tani se gele akoi isma yaudin tan thori jibo changwan sida loina mak ya da to kan se hajina moina mo sakhui counter string dori ni khole ni to na expression doina ada similar like akoi India gi journalism se aptina vulnerable ore zum chapang khange leibe ai hebo posima institution hoina individual journalist aring aring se le duga institution hoina paisa hair ge chali hebo poram paisa yam pi ge hair ge chakhibe mo gi simari chapjan ore gi sting operations regi sting operations to khar kan se su media me am ta cover tawna te ma sam sa loin gel dio na mai providers in to no haibe ne khangde mayam se am ta cover injoi cover tawna te ba khara da ne khoi internet da sang pa website anowa paisa gi involvement yam kan yaudri ba kamu se ri kan gan in re go sim tang sida aduga
पेपर सिंगसिनरी तौर मसा मसा लो इन्वॉल्व तौर चाइनीज इंडिया से 500 crore से ही on the big high cancer me athore मैं high poto नहीं जी को नहीं जरूर तौर ना अमाई तौर ना खबर ते लो चंग हिंदुस्तान टाइम्स है चंग इंडिया तो है चंग लो ना अखोई ना याम चिना respectable है हाई ले खबर मैच हो लो ना चंगल लो रे बा याम ने vulnerable वे सब चपचा खंगे यार को कोई की journalist की freedom है का सदा proprietorial controls ने हेले journalist control के है possible चपचा ना रे से अदर तब का सदा कोई ना operation में जो 136 है सी अरे जहीदरा 2017 लगी 18 ने population तो इसना 2017 नमो Reporters Sans Frontier ना की international body में इसना मोइना press freedom index ना same गांसरा 180 countries बनने सिदा इंडिया से 136 रैंक ला मखाले है वाकन से तो सिदा और मथंग जही सिदा 2018 की मु रैंकिंग लाका सिदा स्टेप अनि चोंग ठगरे तो 138 लेख रे बा गौरी लंकेश हालो बखलो दे देगी अरे हजिसना मुका हना की जही के गाना ngasi दम थोले ngasi दम Reporters Sans Frontier की press freedom index है हज 140 लेख रहे 180 countries पृथ्वी की UN दा याव लेबा 180 countries about 180 countries दा democracy in लेबा 180 countries in दा इंडिया से 138 140 दा रैंक लेख रहे आ मखा लेख रहे बा अदना कोई फ्रीडम सी ngasi की डायरेक्टली अखोइ ओपोज होना नो पाए सी इदे दे हाइवे अनदर बिदा इसा इसा सी दम लेडी सिस्टम से दम संगठन की बेमोदा अखोइ ओपोज होदो ने हाइ अखोइना हाइ कान दा सी प्रेस की मथौ सी सिस्टम से दा system sigi ye prante ma phati habante system si akoina ka to doni watch doni mon swera kan power naction anu hana to sen ha akoina power gan naction si akoina kem ta udraga su naction no habisi advice ne media sing power gan naction si last san ha ko si america da ko si tour cha tore chamina si ha kan sa tour puri ka mathak mathak akoina ingang da he posla ba adu si aina thena one experience da Washington Post kang boleh cakap unaraga moi kami nama yau kan ajalga ada moi na hai moi kan si moi kan si rule books ler mi ada moi na president of America sana China jatuh rehar ne journalist memang pudo ini ba ada Air Force one tunggu macam ini ada moi di pihak aku tiket ke laksa ke tiket thoi kerana aina president of America macam ini raga mana tahu udah mau criticize orang murah itu ada na macam ini kan saya tiket ke hotel ada Beijing le ini harus India le ini harus aku hotel tiket aku separately pihak itu jadi presnya dum fantok presnya fantok jadi heavy gatsi le dia mai pihak pai bisu hai tar pihak pai bisu le jadi ada badu le na ada segi proximity si kita kakak si power naction na biasa naction na gumsi hai bisi aku India ada iu tapi tu ya power si kerana pai hep pai ganda adom deh tu til teror begini press aku media si loja asam til tu sendiri begini atau til pak tahu terus neutral layer ni na aku neutrality is sometimes in the face of oppression hai tar kan nanti orang tu kan neutrality is not a good thing and aku kan scholar me kan agam ini kan I'm happy na neutrality is not a good thing always hai aku na capcana peaceful time tadi phare neutrality je kro in not so peaceful time like social turmoil like kan neutrality in time level bisi akoi media ko se ya pom thokte heavy problem ni na si pose compromise sokpa amai lakpa se akoi ki ngana se akoi ki index ta 140 ori si sumai am se measure to gane ba camp ta na akoi ki scandal am thokan se camp kan chongkel ge media ma thokai lo rage aro camp kan na media se na India da hai se akoi constitutional democracy ni ko constitution di ki interpret to ni democracy har ge ta freedom har ge mai interpret to ga ponde constitution ma tungena mai don interpret to hai kan se da freedom to define to ni ar sigi definition si ma tungena akoi ki media si camp kan kum sali ge hai kan se da ita ta to mo to re ba asi ma ram se akoi ki reciprocal reasons se na mai to ge akoi ki democracy se da praja ki posi aure ba se press ta khoi na kan expose over here ne akoi CAB nahi na re ne nahi na kan se praja response to kan politician map ki do ni praja so akoi press ri pasina praja ri ho kan CAB si adi ye lag kan se ta politician si pharo he press respect over ni praja respect over ni praja se na khoi irani ye kan se ta CAB law le ni ar CAB ki against hang power ki contest la kan se da CAB pa ma kan mu se tha de na pose ar ge aspa hai kan aspa ta hai de praja ki response press response to ko press ki power si praja se da akoi ki holdam le ri akoi na akoi constituency le ri praja ki wakan se da constituency to control to ki kan da akoi power pai ka mu se ki ni hai po ne ba ar press je akoi praja na som i ko mai do na som iminara ga ar maharao minara ga na som minara ga loisangara ga power khan kan da to ja ga di power ka bu ne press response to kan da sai power equation de sanga roi ba asi power equation chang dra mina khoi na democracy ki vanguard ne hai kan se da yam china chawla ko na am le re ba du ni okay miyam na respond tor pai tare response si koi pause press na piriba pause miyam na madu
ultimately power sinaba matamda haida election gi matamda madugi ona tena badu na chingba masi cast out taragadi hairiba power pairi bakangu sina media da thamakada respect si adum tamna tan wale madai tu da tamna tamna khoi gi media gi कहते मागी क्वालिटी है गदरा मागी पाव पीब की जर्नलिज्म की स्टैंडर्ड तहन धरपा इंडिया की वर्ल्ड की रैंकिंग 180 लेबदा इंडिया ना 140 दा लेगी भाई सिसु मदुना याम चावना ताक्सबम लेरे समवेयर अकोइदा अकोइ मीडिया फ्रेटर्निटी से मीडिया कम्युनिटी दा सोइब खरदि लेरी मणिपुर की उनदी करम सिचुएशन दा लेरी जाना मणिपुर की मियाम दी यामना तोंगा तोंबा मी कांगुना मसी याम साथिबे फिबम दा लेरे बोट एंड सोल मीडिया ओइरे हैबना चिंग तोयन हाइब लेरे मसीना मियाम हारिबा क्रिटिसिज्म हाइगद्र मियाम हारिबा फीडबैक सिसु अकोइना मसी कुबने यंगसन मथौ ताइ कदाइदनो अकोइ मीडिया ना सोइरसे कदाइदनो अकोइना बोट एंड सोल ओइरिसे कदाइदनो अकोइन प्रेस्टिट्यूट ओइगे तोरि बानद्र ओइरेन मियाम हारिब सेप्स खंथ मथौ तारि ऑन द नोट बेम तलुजे ब्रेक याम थंजर के इंपैक्ट न्यूज में तादनो लेबी Welcome back. Adon ingber bese Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Hutna ngasi khanajil me bese ngasi mege tarik ahum World Press Day ka mari lena na Manipur gi media gi film se karamba film da leiri bage aduga media si toina adumak maru oina khoi gi challenge conflict situation gi matam da media se bought and sold ore haba fake news paid news nastraga prostitute na chingwa mayama ma bought and sold media na chingwa wahai mayama sizinarpa media da criticism lakpa mayam yauri maramdana somewhere madu karai phaba chumino masi karige damakta miyan masi ki question se tawrai ban haibasi masi ki wahang su media na masi ki pakhum thibam thoi only paw khatang investigate tawbagi mahutta masi su koina investigate tawjaba isa da leitar gade maju chum thona hona ba so mayama masu self criticism natraga khoi de laiba criticism mayam su koina loction ba mathok ta habni utang sa dai uza movie dalak se uza movie so I said khoi gi fake news paid news prostitute ki concept na singo mayam tholai si khoi information is da thola abni na होजिकान सी फेक न्यूज़ क्रिएट तो वसूल लेरी है बनी ना एनी इन्फॉर्मेशन सी मसी मीडिया ना पर्टिकुलर चैनल अमन ना तरगा ऑर्गेनाइजेशन अमन फोंगी बा पावसी मसी फेक न्यूज़ नी पेड न्यूज़ नी है ना तान्ना बहना बामा रखरा मना मसी फेक न्यूज़ नी पेड न्यूज़ नी मोदी प्रेस्टिट्यूट नी है ना संदोंग ना बथम्बा ग्रुप में सेल गाज थमना रब जाला मयाम से अदु की क्वेश्चन लेरी अदरवाइज फेक न्यूज़ पेड न्यूज़ प्रेस्टिट्यूट बोट एंड सोल मीडिया की अनाब से लोग लाहो गुमना फट फट मफम अमद मफम द संदोक मणिपुर दा अलग योरपा दु मखल की लाइना ने लोबी ब्रा नतर मसी कैंसर को मयाम साथी लाइना ने का सु लोबी ब्रा कमाई यंग बेगरी हबिनी होय हल मनि फागी तो हम लय लुहोबगी बोर्ड सी लुहोबान भम अकादमी म्याम ने मंगोन ngang na ba पोस्ट मयाम थोले सुमना फमजब दो मंगोद अमै ताजिम ममाई खितंग लैथोसु लेंगे आइजन बी सुमाइना मीडिया से होजिक सी तोंगान तोंगान बा चार्जेस तो वही खुदों चाबसी ख्वाई तमजाबा अमने ने हाइजनी ख्वाई लेबक थिबि मणिपुर दा मीडिया तौरिबा कांगबुसे से कांगलुप अनि हाइ तारे अमना मीडिया दा एज ए मीडिया पर्सन थबक तोबा अमना एज ए प्रोप्राइटर नत्रगा कनोन ओनर ओन थबक तोबा कांगबुमा अनि सिगी मरी सिने बखोय जम दुरिसे अखोय गिदी लाइरबो लेबांगनी लाइरबि स्टेट नि अखोय मीडिया स्टोरी सिंजी चलाइ सिंजी याम हेना मल्टीनेशनल कंपनी चलाइ बदोंना चलाइ बंगम मिसु याव यावद्री अना काबक काबक अमखक प्रेसिंग ओक चलाइना होना जबने अरगा रो मटेरियल दा ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट तौरे अदुगा मदुगी रिटर्न दुनि याम पिकना लाकपा अदुना मागी एम्प्लॉई ओइना लेबा मीडिया पर्सन सिंगसिदा मतिक चान पिब संगम दो अदुगा मयामने खंबि दुनि मीडिया पर्सन सिंगसिना तिनरी से करा कना दा फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ने सोसाइटी लेबा मिजी मखल खुदिमक थिना बदिना मांगोंदा सो मेनी बार्टोन हाइबा तारे थौदो वाथो खनि मा लोइनो थेंना दोइने अदि हुजिकी सोसाइटी सिदा हिंगबदा चंगिबा करि हाइतारे पोचेगी मचांग म्याम मा काना सखि आदियो अन सिगी मरक सिदा मीडिया पर्सन सिंगिना 100% अचुंबा तौरंगनी नत्रगा तौब ngamgani हाइबजे कोइना हाइरुबदा खोजु चिन्दिबा तारने अदि सिगी मरक सिदा मुसु खरे हना खोइगी मरकता पुक्सेल सेंगदबसु दम यावदबदि नतेबा न सिगम म्यामसिना मरम मरगा अखोय द ब्लेम म्याम लाकना मरम दि होय अदो साइड अखोय थमजेनिंग बदि अखोय द बिग चैलेंज हाइतारे बिग चैलेंज सि अहम बदि खुलाई पाइबा सिंग हाइगद्रा तोंगान तोंगान बा लुप सिंगन अखोय द पाव हापतबा यारोय हाइबना चिंगबगी अकी बिदु होरमेबा मदु हजिकति समहोयर अखोय सबसाइड तौरे हना लौबसु यारे अखोयना मदु गरि हाइतारे खितंग कंट्रोल तौबदों तौरे अखोयना हाइबदा ताबिबगी पोलमसु लाखरेबा कुछ अखोयदा चौबा चैलेंज लेसिदी एडवर्टाइजर सिंग प्रोप्राइटर सिंग जी चैलेंज दुने आइना हापिबा पाउदो प्रोप्राइटर नत्रगा पब्लिशर दुगी पामदबा पावरगदी आइगे सर्विस क्या कोइ लेगदे के क्वेश्चन जे मोजी हंगबै मतम लाए अदो इतारदी प्रोप्राइटर दुगी बैकग्राउंड से करिनो जे खोइ यंगम चंगे
proprietor nataga publisher to background duna magi businessman gi interest thabuk torba adegi se certain political party gi interest thabuk torba gi madugi against sign asumani pau phung sungam dre phung kan da ai service kai ga dongni na ade tari ai si people na sai si ba mayan mayam do ai ju partly accept of the ya dre ai ni isana ya na traga ya na tawai polom la ai swai sida khoi da choba singna ba ma laibu simati khoi pun khamgi na bam change ada ada da khoi na khoi yeng yar si media person duna ma masana ya na natraga by creator pressure de gi condition de tawribra haibdu khoi amasi yeng bam change ba tasengbadi khoi da objective si media gi di fair goodness and justice haibdu khakti ne ba khoi ni media gi to hum thoi se ada khoi fairness ngam tre society da goodness su ping am dre aduna maram one justice su phangak da ne ana sigi area sila kanda people na ekhoi gi dong ta kari to bir ge ko selam jo khoi hangbam change media na suffer tori ba thenari ba khudong cha da mayam sigi kanana khut thangat na kanana voice raw birak na nogi namuk ta ekhoi lai su amta yaude sigum po mayam je ekhoi da su lai ri ba na sigi po sing je people nu su khangbim changi ekhoi da achum ba to haning ba aseng ba to haning ga di ekhoi gi tung de mo ni le bi bam changi ekhoi na kanom ta da proprietor na se khudam mo na yam atei hiding da media ki many schemes go maina paikale simak pesiya ni yada bang hakte ni akoi press ki health card nunga hade tawrei ga si yada bane ade ate pension scheme adu da am to yada bane pesiya ne piri ba guideline practice saromati pan mi re ko pesiya guideline mang na tra ko so akoi ki power privacy sing akoi ke tin no ise pesiya ne ha si do not be share with politicians ayo asai ki plan to minar sa bine nu pa di pau ining de badong na ekhoi na best share to wai jong ai ge dear engineer was khakte ga ni aduga makhoi gi maram da ina phato apology phong ba da ingona morally nuai je da bam phau ga dong ni na madu gi potu ekhoi tawru no hai bu du ne adu ekhoi di many offers ekhoi go me de phangi ekhoi health card piri ba pension piri ba adi keno hai kan makhoi ting dore ba go me ji against da ekhoi ni ininga moi hai je mi na dum hai ba da ining manu pa da pok da dum yaw hrodong ne ining da group tu da ana siki posi ekhoi tawru no hai ba se ekhoi na society da lai ri ba ekhoi gi phibam jina ekhoi ngam jade ba du ne adi amarom da atopa mana amusu yang je ba khoi gi media gi sil na gi huji puti anga apho ba yam lai re ekhoi na inflately da hai ro ba di ya dre ekhoi gi matam da ekhoi da haijara gi mingon da de ekhoi haijara roi ekhoi gi matam na tor si first class students sing na doctor tam sakhrani adi gi kitang handa ba du na engineer sakhrani adi khara handa ba du na agriculture gumba natrak ate ate khara allied sector sing da training sakhrani adi gi handa ba du na wasagumba government service kerani farani oirani maduda thau phangdadana lehuba mayam du digi khangalaga ai khoi journalism la ine ai samak mingonda haidra ka su ai government service phangamaga di ai government service to bi ai phanghaudravani na ai media da la khre aduna ai gi quality si adumak ai first class quality di yobungam de ai sana ya ga dong ne sigi pochiga sagi proprietor sing adegi publisher sing duna thambiri ba mong duga ani sina punjalaga ai sit ke do da konseng ai wongam de ai de konseng oi gyar ga di ai gi status si inkhat pi bam change ba che majithia west bo na pawmi sing da mag ta tolop sing he pi ge do ne na kano ma pi recommend to re government approve to re supreme court na implement to re mai bu government ho implement do ngam de adu to ham ngam da mina pawmi sing do phangi ba si ek masing ai su mo ni su waru ga ni pawmi no phangi ba tolop si even kana gumba editor di government gi kano gi 4 grade amana phangba ga high pet mana su yauri ade tari government gi 4 grade to na songi pawmi gi headmaster oi ba editor do gi tolo ka balance to ra ga di makha thab du ka yam pi ngwa de khoi khangum changi ana sigumba phibam si inkhat pina ba public te su boy sam changi government su hode bibam changi ba moi pension scheme gi health card ki du nate ma thau tare du pawmi na kramai thabak to ge do ari hoje su mayam haibi du ne sadom gi to kan da ising do kumaga thibu do pawmi yauri bane hoyeres halaga sidai reporting to to ni pau pi do ni loi to to ni wai pareng ma lan ba di nungali mi ata do ni se Hemantakumar hoji Facebook da ha sai mi mayam chai bi ri dana mai wai pareng do lan bi ai chimam bi ai maduna tongan bam ne adu bo mana taw gi photo gi appreciation to gi mohta sai bi do na la ka do ni ale di sigi posi koina society na khara appreciation amadi pi ri bam changi ba paisa du ngak na ta ba okay ana pawmi da koina hai pa gi ta ko pawmi wi sim bam lai je ngau de jang oyen paisa gi na ta ba ngau bam changi sidai da ngau ka na koina thabak tor ko ne ba ngau da bo maril chang ngau honi bai wa ne ba adu bo society sinam akoi bo maril chang ngau hon da ba du ne okay okay journalism da ngau ka
journalism ki pamjabadu hai tare matu ngaujaraga masigi tawning ba magal wena sangpo mi yoga dum hani adubu mi ka yam su ngauchin raga sanga bra hai badu adu so was I haven't like ja ko gi paumi singi journalist singi ki salary ne singba yamna picture bataraga su join tawdri ngai ta koi paumi sing se loi khangi manipur da leiriba paumi singi magi salary hai ta gi phangi si yam pige na piga su join torokpani na madu khangna join torabani na hujik tai pesa yam di hai dun ai power da na ta lenga tan ta kananum da ingonda mating pangbang ngoda ba ai gi life pu from rags to riches olan bang ngoda ina kun mi mon mang ngoda ba ai na support tok sema magi pau phone hona ba mang on favorable o henna ba hona target di adai du da ai sai haija khiba ngauchin na raga paumi ai di journalism da ngau ba sara sang pa oibo in thokani armaina yang bi bra ojagi kari tek lebi kai thambin gi so da koida sirei ba maral fake news paid news prostitutes bought and sold media ga na time to time mar ta har pe yawri kari habin miyamna hari chu dum sumba jani aduga media person hai tai paumi mayam sing si marakta adum bosu dum khara yarongani ko yaudi haibadi sunya yaroi magi toroi ba thabo mayam sin tais akhoi da hoji akhoi kano masi manipur ta nate ko india gi oina akhoi na yengmam changi manipur ji india gi matok tambag yam tamgan le akhoi da ti kano television ma tharaga yengse ba channel ma thara yengse fawi da anyway india ta kano gi times of india bu or india today bu or ndtv bu or kana tha kan da hoji ki matam sida masi channel se kana kan nak nabab kano no channel no jo koi loi u khangi bjp ke kana nang nei congress na kaya nang nei kana ge no kamai to ge moina sinba maximum exposure se kana pi ge na atai moina yaning da ba kangu duna minimum moina pi ni amadana maximum to expo kano se hekta expose to gan tawraga campaign da mayam na di saruk ya ni haiba di yaro de moong da yana no pose mayam khoi uri sine chamane se manipur so dum madugi mami se dum khagatin ta da ba ya di na tai na lowe manipur thengna si akhoi gi india gi thengna baduni akhoi no ubi yengse akhoi gi keno si pau si amagi thogang si kari no sine leis miyam na khaliba wakhallon duna kari no mayam loi khangi pau si amagi thogang si dum ojikti loi kaman oiram loi khangna re ado hojikshina laisina ngasagi publisher orise masina akhoi gi media house se magi keno ne business ne lo onthokre lo gre mase ai se loimang nate ko ai haijeri se loimang ni haragadi wa kare ko suya ai loimang nate khara di adum logre aduna ngasagi moida hoi department ki advertisement hapa department ki paudo sauna hapkan madu karigumba paisa hoi advertisement do hapaktraba atoba khabada hapkraba adugi pau shedu da ba department ki paudo u phangro da bani okay adagidi ngasagi mapu du da kana gumba amana uselaktraba ma hoi email ni khangde minister ni khangde kana wai ga hairaba madai mai pau hapa yaro thingela ni si akhoi loin ma kanu hoi kanu si da manipur da or na tagna india ra sanari ba masat amane aduna pau si ma phongbagi magi tokom tokpa thodang do adudagi sel ga magi matik mayagi magi kanu se iku sigina wangre asina wang maramna miyam na pami ba pau mi ma lohum tokpa thodang pau si ma lohum tokpa thodang do madudi hantharaga satle si akhoi lo yamin na se ara amuk so hai ba amuk ngasagi haibam thoina budi haibani ko ngasagi kano si media press koi press hagadra pau si sing se koi kano ne na koi industry amane na so india gi kano sing hai sing हमदी crore ki business ne blais ado crore khongu toine aduna sel tan barom da salle pose okay sel si mathanda lakchagadabni ko pau du gi matung ina mathanda lakchagadabni tangai phadana lakadabni si khanda dana hen na pamjale ba to hen na pamjala kanda magi khudung inna ba paumi myam hingo honare editor myam hingo mai phikau hapo honare akom da di akoi si torkadoni ko ngasagi publisher sing sigi makhong show gi editor na khormi phem laktori lakadori masi maram di aina nangbo tolo pirini aduna aina haiba ingera hai poram lai magi ethics wa to khre okay masigumba publisher se manipur da lei se ras khangbiyo okay suma publisher se lei bani ko khangbiyo sini aduga aina haiba ta da ba paumi to khiba yani mangwanda ethics leti kan leti darkar kan leti he is the master he is the god sineba adugumba angawa phaiba mayam sen ka pairaga angawa phaiba mayam khara angawa phaiba khara khoi gi pau se ran to yauri haiba simba khoi yengadam ne adugi adurgadi makoina photokadora moina ngangodoriba moina mayamda tamgodoriba haigodoriba magi mapau mayamduri kadore adudi masagi miyamda magi business to hen mapung phana gi namthang ama tawbune na khoi kamai disinformation haiba yare mane adune ba lai samane amaro damu yengsebo masagi paumi jing su mini na ka masu sel se pam sa
painingay paumi khudum ngate ko sen paining ba paumi yaure sel pagi hai targadi ngasagi angam mathau mayang ga matik mayai le mi ga tinadong mo tinare moy ngasagi MLA ga namnarani minister ga namnarani aragidi moi ga hoi saminarani thaminarani moina haiba tanarani swan to kanda masi khajik khajik sum mayam gi hoi gi sinjau pai mok natragasu manung puang bam pot amo oire adugi porsi lalo ha ka ta sai tawo thambi do miyam gi kholao ma change akoi gi media da leiba paumi sing sina order daga na media farm housing sina moina phajana akoi gi akoi gi miyam gi service ma tori bani ko akoi sina clean oida taragadi khunai se clean oido ni ko lenga na tong tong ma tau gi do ni ko se akoi na khanna ba khunai sina khanbi ba adugi aduda pressure se pi ba lenga ta di pangchai da chai ba ko admai tok na ngasai gi press du gi thonga lu da na kaino gi thonga lu da amtang dharna amtang to ba nang to se kaino sumaina nang to bum yo ba na adu tok dena ba wari sanara ba adu kan da khoi kano se khunai se asum lambi da porkani mo jo asum thabak torkani na ai lawe aduna ai khoi se loin ma khoi gi 100% senge di hayaro ai su sengde ai senge hai ai ngamo ai hai bang moyo ai khoi su chakhaw ji am loi puk ai jam loi aduna mapugi makha da kun da biya da padang su yauri aduga ai na tawri se ai gi ethics ki wang da salle ko haina pi ta da ba hing ai yawi di na khalle adu ma so ai leita ba nati aduna adu bu ai gi hing bagi pul kano si su lei bani na khande ate ba si kaino ka da capitalism sina ai khoi pun mak se sum gi bane pos ai khoi simpham je ma se khang birak ta bane adu gi sigi sana bi si masi india da su u phange phajana ure india du gi mami ni manipur ta rai se masi khoi kamai tok dana masi khoi lution sige aduga mage responsible media person ama oina or na newspaper ama oina kamai lep ko dono haibadugi khanana na bagi tamhamdu yauren thamse okay mathak jai oja praditla sing oja hujiki paid news mayam lai ra prostitute na chingma mayam hai bi re khoida port and sold media hai bi re do hujik lai si aduga khoi keno si magi media gi model si hana missionary model moram tar hujik business model mo oire oida basu yade keno the business se government na fund tawna tab ninna tar kana pesa pai bam na pesa thada raga pesa da adum lep tabi thada bira khoi run taw jab na tab nina khoi isa da gi pesa khara generate tawraga madu namu newspaper organization do naga tv channel do operate to hanba daily cost aduga monthly wages ma makhal makha ke agi khoi ink leibagi ni khangde che leibagi ni khangde printing gi net khangde khoi broadcasting khangde tonga fees mayam pibni na madu da sale mayam changbani na madu gi cost to bear tawno hona matam masi business ki model ama run taw budi matuk tai adu so sida editorial freedom ama hai tari paumi sing da natraga editor sing da pau do ning tamna asing bodo phongdok na bagi editorial freedom se phangba ngamdre hena lobi doribra otherwise koi manipur gi media sing se koi gi newspaper su adu television channel mayam se su masi owner na honor supremacy natraga publisher supremacy ma koi na tawning bada tawba adu mai film da leyan yemgibra kamai having editorial decision vis-a-vis honor or publisher supremacy ozagi keri mi simtang sa khoi media se khoi mapan ye ngor yam pi khoi je business sem pi ko ana pik pai lai re kan makhar le angona se am kana report ma cha do kan je we na wa de jakhine ba ari bom le ni ki khoi na sama haga tension le hairo ne tension developer conquer hoi mai editorial ne mi pala ma ro piram to lo piram ni ari ma ne thabak tala kan je kai ma thabak tala khang solve to get ke ma ki ma gi hai ta sahim na ma se kron bi re hairo ne kron bi kan ja thau tat kan ja mathang ne kai ta no khang bon de tension ne editor ma ga ma chale photo oi hai ja pon de ato be editor oi hai do ni ado thabak le te ma gi ma hom ji bo ba adar mo gi ja son ma le pa pa jar mo ni hen son ma hai ta re khoi se lai re ja ga su lai re bi ma ari akan ma le je re ke do na lo de nang to lo de ko ka to biram gi hai bi pos le na ada aduna adugi balance sam se khoi so sponsor ga su kan ma to yam do bi kana bam su adu ai do ri phajeri aduga ya am dra ki dri ne ba editor na lammi halaga na lo de hai mai adige provider no na lo de hai bi ngam gi pol le re ba si ato ko khabat kan ngam ba ta jene ri thabak ta la ai se senior reporter le me thabak ta la ga ma hon ma thang kai thabak kan do khang oi mathang jaina da junior oina kan oi chang ge si apon de ai level chang ge thabak le mo ba adu moi na ki ba he la na haji akhoi ma jitha ko hai ko ma jari hen pira ga tolo si moi contractor no ri contract lo de yaro ina contractor ga employment period tolo su ma jitha na hai ri hen pi do ni pira ga su sai aki be le na ma proprietor na control to wise da thabak ta le yaro do ni na ada moi yanam chakke hen chakke be ma thanda kai ma hai da bi chat na be phom chakre ba aduna ni hai indian media sondar ga hai se ada ga sa ga hai ga hai bi da khoi kwai do na media ji hingdagi hai ga sa government is advertisement lo de apon de ta se na har ga di
democracy has he a institution मैम से autonomous होने थमो है ने देवी का सरकार मरी लेना हल्लो सरकार अचार को खबर जो मागी रूल में खाओ है ना और मुखा representative सबसे पियो है ने उतर कहाँ से और हज़ी तो सी चसरे के democracy successful हुए अखोई institution मैम अखोई judge court ले रहे हैं अरे election commission ले रहे हैं commission मैम autonomous commission मैम set up तो रही ना सी checks and balance करते हैं मैम से लोग balance नहीं मिला कहाँ से healthy होते हैं democracy से हज़ी तो इसने कहाँ तो क्या कोई जो उबदा मही मंगा से उबदा लोग इन्हें मकसद नहीं कि power center में तंग ले लगा तो इसे ना लम्हे यार है मोंग तो रहे election commission बहुत तो रही है ना सीधे जा लोग इन्हें मक अदरम की मखा दस पे मोंग तो रहा तो autonomous हो इधर check and balance हो उधर democracy की institution में आंसर लोग इन्हें मक लिंक देना है हमारे लिंक का लुक को तो लिंक अमन चिंगल करनी है अमन नंबर के तो का balance थमिन तो इन्हें बा सी आउट बेटा अमन apex अमन आकर से कोई authoritarian rule लाइस है और कोई की autonomous institution में अदर ना अते हाई जाते हैं divert तो नहीं था प्रश्न सरकार की advertisement law do केसु काई दे law रहा केसु कोई के कंसिडर कोई law में खाए ना rule की में खा अमन जतान रहा DIPR से जो setup तो रहा autonomous में थमो सरकार से सरकार है को वाला और नो और सीधा कोई रूल से कोई रूल बुक साइन ले कोई बायलॉ से ले और मुझे एक क्लास पेपर नहीं पियो हम तो ये था तो मुझे रेवेन्यू सुम काम तो ये कहाँ लो है ना हायर कांस पियर कांस डी अकोई ना ऑब्लिगेशन ले दिया ना पर आया अभी मिनिस्टर राना मिनिस्टर ऑब्लिगेशन को ले रहे हैं अरे हायर रेवेन्यू लोग ये ना चला कर दी सोई रहो अब तो आना मुझे डिस्प्ले एडम फोन रही है पोवा सी पोस्ट जो कोई कितना रेगुलेट तो वो चंगे बा सो आइना ऑटोनोमस में थमी के कोई दा कितना है ना पैसा वन लाख पे है लाग जो कोई ऑटोनोमस में ना रूल में खास चक्कर गति स्ट्रक्चर रूल चेंज कर स्ट्रक्चर चेंज हो गया पुंडे मिनिस्टर चेंज हो गया पुंडे कोई स्ट्रक्चर लाख अपने कोई फंगम तो फंगमनी सरकार से कोई सरकार ने कोई मैम से जो सरकार ने कोई जो प्रजा सिटीजन अमनी वोटर अमनी कोई सरकार ने कोई फंगम तो कोई ना एम्प्लॉयमेंट जर्नलिस्ट में एम्प्लॉयमेंट से मी चहुम समरी एम्प्लॉयमेंट पीरी से था सरकार था फंगदोते कहीं भी से रिकॉग्नाइज तो ना बैलेंस थमनरगे कोई कैसे काई डेवलप से लोगों से दा कोई एक्स्ट्रा फेवर है ना अरे इंस्टीट्यूशन institution मैम से autonomous होते हैं मार्ग चिंता डी क्या फंगी अरे मिनिस्टर हायर वाली एडवर्टाइजमेंट चौला आनी मैं तो खरगे हुई प्रेस फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज हो रही ना सी कॉम्प्रोमाइज तो पोसी खरा थोबरा इशू मैम है ना इसे थोक भी पोस्ट रखल है अरे ये मो कोई इंडिविजुअल फेवर पिछल कोई पोट अदुगा सुम मैम से कोई ना तसिंग हाई रिफ्यूज तो ने तो ना कोई प्रेस इंडिपेंडेंट ने जी लेकिन संग सही है जो प्रजा का सु मुख्य रेपोम संगे अखोई तो कांसिडर प्रजा की तसिम पॉलिटिशियन में ना प्रेस की बाई से प्रजा की रही है अखोई सही से फोंदोरगदी प्रजा खंगरगदी प्रजा ने मोय तो है ना कोई रिलेशन ले दो ना और प्रजा ने केम रिस्पॉन्ड तो रही हाटन की चौमिनार हरावरगा अखोई पावर से केमता इफेक्ट ले हंद्रगदी इम्पैक्ट ले हंद्रगदी पावर ने जो प्रेस मुझे तो बिम लाइन उसे तो ये फरे या अखोई के सोइलो को सोइन ले खरगदी केन की रोए बा थाइना इन सी नहीं हो सी गरसदा तरुण गोवी पाले तरुण गोवी हितेश से क्या पालेंगे से असम ऐसे थोंग मतलब सिदा माना मचलन हाई के बदले नहीं जंगी से आई लोकल मीडिया डेम की नेशनल मीडिया इनकी जो है माना कोई इलेक्शन तो गेम शो बंदे लोकल मीडिया पर की ना है की रिसी के लोकल मीडिया प्रजा में हमसी प्रेस सौरंग में प्रेस प्रजा सौरग दी कोई आई बोर्ड करो है ना है खले से बो कोई से इक्वेशन काय है पुंगाई काय है सी हम सब पत्र वाइन खले रुका अखोई तोलब चाउड वही पोस्ट या तो इन पुथोन रे कोई प्रेस दा और मार्केट गनो सिते हारगदी वैल्यू दा ये ऑलरेडी मार्केट सी के असेंबा वैल्यू रिफ्लेक्ट हो हारगदी प्राइवेट सेक्टर पी तोलब सिने चुमब्रे खलेबा और कोई जन सरकार तोलब सिने अदे इन्फ्लेट तो थंगरे हाय दने खाई ग्रेड 4 एम्प्लॉय हम गए दरम तोलब माना हले हाय से सी सरकार थोली ने तो सिना हाय मैना अखोइना जनरलाइज रोका दा दिल्ली जे साइ थोय दिल्ली जदी गने की मल्टीनेशनल कंपनी लागुडे की प्राइवेट सेक्टर तोलब हम हेंगरे अदे सरकार हिंगला जी असो हेंग बदने लोय जनरली आदने सरकार सोम हिंगले मणिपुर दा कोई रेवेन्यू पिसक लेना मैम से मक्सदा तोलब जाम चाव कमु हबचले अदरी डिस्क्रिप्शन चाव लेना मैम से खगा फम मैम से लोय सरकार थोक तो जखिबा और मैम थवा सरकार पचंग होदो कमुदना प्राइवेट ले होबा और प्राइवेट सेक्टर से काखत पंगम लेंग ngam दरे सी सी सो ओइ ने ओके इक्वेशन से यामना काय इक्वेशन याम लेरे मरुइना मियाम का प्रेस का गवर्नमेंट के लेने के तो इक्वेशन से मरुइना होगी प्रेस ता मीडिया ना तो भी सपोर्ट की इक्वेशन अदा लेतबल मरम मोइदुना प्रेस ता लेंगांगना नत्रगा पावरफुल इन्फ्लुएंसिंग कांगुना किरक्तबगी इक्वेशन कायबम लेरे नंबर 2 इक्वेशन से कोई बिजनेस मॉडल्स ओइबा तो यामना अपिक बिजनेस ओइबनी कोई मणिपुर ददी अतोप स्टेट सिंग दा कोई लेंगा की पोस्ट थबक सिंग से सैलरी वांग वांग फंगे तारगसु मणिपुर की मीडिया प्राइवेट त लेबो म्याम से ददी सैलरी से यामना माई ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर बनी ना मसी याम कन्ना हेंगत पंगमदबगी लिमिटेशन सु लेरी अदु लिमिटेशन मयाम से मरक्ता सैलरी यामना नेम बतारगसु तोलो केमता फंगदना याम खिदंग फंगा थबक तौजब तारगसु बोम पोखाय मफम दुरा पोखायरी मफम दु चेंजलिबनी
ꯆꯥꯗꯣꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯆꯥꯗꯣꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯏꯗꯨꯗ ꯆꯣꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯦ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯎꯗꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯝꯋꯦꯌꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯒꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯐꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯣꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯁꯣꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯤ ꯄꯤꯛꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯂꯣꯞꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 5,000 ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯒꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ everyone is not prostitute ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯣꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯤꯡꯒꯣꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯌꯣꯔ ꯖꯣꯏꯅꯤꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ impacttvnews@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖ www.facebook.com/impacttvmanipurda join tawbirga comment amadi feedback thabirakpa yagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.